Evarbaş temaşevanın heyecan. Bixêr hatin ekranên çarpêl medya bernameya futbol şîrove. Temaşevanên hêja îro bernameyek me taybet heye. İro me serokekî efsane aniye stûdyoya xwe ku di nav gelek Kurda de tê naskirin. Serokê Dalkurdê Ramazan Qizil. Kek Ramazan, tu bixêr hatî? Gelek spas here be û ez jî gelek spas dikim ku ew derfet da me fikr û romanê Dal Kurdê û ê xwe ez bigihên me temaşevanê me. Here hebe. Spas. Her wiha wek hergav şîrovekarê me Elî Fikrî Işık jî îşev vê bi me re be. Em ê bi hev re pirsan ji birêz Ramazan Qizil bikin. Kek Ramazan niha tu li kwî tu karî ji me bêjî? Belê bi rastî jî ki deverekî got ez gelek hez jê dikim û xeyalê me bû ji ber 22 salê me li Swêd bûm û ez îro li Amedê me ji Amedê tevlî barnamê dibe. Baş e spas. Temaşevanên hêja îro em ê gelek tişt baxivin. Em ê behsa Dal Kurdê bikin, rewşa Dal Kurdê, lîstikvanên wan, pêşeroja wî, lîga ku Dal Kurd tê de ye. Gelek pirsên me hene ku em ê ji birêz Ramazan Qizil bipirsin. Lê beryakî em dest bi van pirsê xwe bikin, Dal Kurd beriya di roja maça xwe dawî ya dewra ewil lîst û piçek bîna me firek kir bi rastî jî maçê qezenç kir 3-1 3-2 qezenç kir. Di rêza tabloya de jî di pêlik jor de çû. Ez dixwazim ji birêz Ramazan Qizil dest pê bikim. Birêz Ramazan Qizil dewra ewil ya Super Etan bi dawî bû. Dewra duyem bê navbir dest pê dike. Tu razî ji rewşa Dal Kurd ya niha ku ana tê de ye yanî? Belê niha wextê got berî got sezon dest pê bike em wek Dal Kurdê bernamekî ji xwe çê dikin, armancekî ji xwe çê dikin û şik şêweyî kîja futbol em ê bikin, bilêzin, yarî bikin, em li ber xwe dideynin. Îca û tevlo xezîna wê ya jî ki bütçeya wê jêr dibêjin. Îca em gerek em çend ponê zêdetir stan dibana, lê em nexeyal şikestîna, em pê razî na. Ji ber me gelek guhertin kirine îsal, ez bawer dikim di nav bernamê de em ê serwa guhertina biaxivin, ji ber wilo jî kez niha zêde nakim me nav de. Li gorî amadekariyê me û armancê me em jê razî ne. Baş e. Kek Elî Fikrî Işık diye çi bêjî ji bo dewra ewil ya Super Etan? Yani berya ku ez dana pêşî yani sezona pêşî bir nirxîbim ez xêrxatinê didim kek birêz Ramazan Qizil rastî ew serokê min e. Ez bi dilekî can û geç dibêjim serokê min e. Sedemê min jî heye bela ku Dal Kurd dîrok nivîsandiye. Yani ji îro pêve dîrok nivîsekî sporê û pirtûkekê binivîsîne wê behsa Dal Kurdê û behsa serkefbûna birêz Ramazan Qizil bi vê nevê loma. Îro encam çi be, îro asteng çi bin, îro rewş çi bin bila bikin,
لگوری دیروکا فوتبولا کردی دال کرد دیروکک نویساندیه و آستا هیری بلند به رونشتی ev beşik o hayır. Beşik var. Brasti jî dal Kurd di nav tîmên Kurda de di asta herî bilind di Lîga Asta Lîga herî bilind de wexta me bi tîmên Kurdiye din rahat dike. هل هاي يعني نحن جي قلنا يعني اللي هو ليه ايكو تورنوايا فوتبول قدام ازريلن نابوين وافايا بيلاوان ده يا هيري دال كرتيه يعني كيجان تيما كيجا باجاري كيجان ولاتيجي ام بابيجن تيم ندوي اصلي استا هيري بلنده اوه يعني بقولتنا كدني بنداوا فوتبولا كردي ايرو دال كرتي لوما ازو تجد هر برنامجه ام دبي تشي تيما مين تربيه راسته ev tiştekî rastekîne û tiştekî guncav û rojanê. Piştî vê gotinê ez karim hinek bîr û baweriyê xwe bilêv bikim, îfade bikim. Yani ez ne wekek Ramazan difikirim ji bo sezona pêşî yani dana pêşî bi rastî jî herê devra pêşî ez nerazî me ji dal Kurd. Ne ji bo encama ez nerazî me. Futbolê de her encam heye. Yani pêşkirtê te hene, pêşbazê te hene, tê wan têk bibî, ew ê têk bibin. Mesele ne encamın. Mesele ne ku di rêstekê de, di rêza deha de, ya jî sêya de, ya jî ya şazda de. Na, ez weke hezkirê futbolê bi encama xwe girê nadim. Ez bi lêstikê bawer dikim. Ku lêstikeke me hebe, em ê tim daim karibin wê lêstikê pêşve bibin û pêşveçûna me jî wê encam jî bi destê me kevin. Ku lêstik tune be, em ê bi çi bawer bin? Em ê hemû hunerê xwe, sermaya xwe, aqilê xwe li ser çi bar bikin? Di futbolê de ya hêdî girîng û tîmeke me xwedî lêstik be. باش يعني دورة عول وقتات شيروفا بكي يعني جيك ودال كرد ليا توي شواد النرخيني يعني سركفتي يعني هلبت كو از ليستكي دنرم لغوري في ليستكي سركفتيه بلا كل هولي ده لغوري بيرو باوري من ليستكنينه و از امادمك و ام ve lêstikê baxivin. Em her heremê wê, her meqerê wê yeko li gorî lîstikvana û li gorî honandina lêstikê jî ez amade me ku em serê mineqeşa bikin. Ez amade me ji bo. Loma, edrêm lêstik tune ev encam serkeftine. Lê ku lêstik hebûna encama wê hê birî bûna jî dîsa li ba min bu dilim min ez ê hêvîdar bûma û min ê wan bêtir serkeftî îlan bikirana. Evet, başa. Brez Ramazan Kızıl devra duyan ve ben avır dest bebke. Hinek listikvanên we çûn. Birastî wek lawan berî çend hefta bû. Ahmed Awan ku bawerim ez neşaş bim listikvanê herî kevne. Yana ez neşaş bim. Ahmed Awad serê sezonê çûye ne niha diçe. Neha nekê. Wexî rawaz jî ke îsal xet nelîstiye berî çend heftiya. Kadir Hoçiç lê yek maçê de nelîstiye îsal. Kadir Hoçiç Frot Melbî we çikir. Belê êwî jî ke ji xwe sê meh peymana wî me rema bû wî ji xwe herê. Îca ji ber wasê meha me hinek pere jî standin û me dixwast herê qulubekê dî jêr dibe Allsvenskan Super League. Me jî pêşiya wî ji xwe em dal Kurd hinekî jî ke popûler in têne naskirin got jem me gelek lêstikvan diçin Astabanî. Yek qulûbe qasî me Swêd denîne got lêstikvan didê qulûbê ser xwe re. Ya jî ke
اجمه باشتر راست بالا جبر ولوجيك او جمره تشتكي باشا وماده وصواده جي عنينا جوا باشتر جي عنينا باشه هي بعد دورة ديام دكن يعني بلان هي الاستقبال بكرن ان الاستقبال انه بينن تشكي ور هي نا يك تشتي تخاضم بورا نقاش بكم بتيبت بكك عليرا تشد بيجي هيرارشيا يقولوا به خباطة يقولوا به ليستكا يقولوا به رول ومسؤولية مرابط يقولوا به دا وقت يقول جوانا برشام نجري وجبدر نخي يكي شيروباي نلقوري جهي خو بقري يكي شيروبا بكي جا ما دال كرت ام سرت كابن جبرجو ام ناشبهنا قلوبي كردي ياجيكي ايرو جهلاتا نابي شويجو ام كاردكن شويكي جودتره يعني مثلا از دخاضم يك عكس رسيم تشي بكم جبوني جو ام هفدو فين بكم جبوني جو ام كارم برسي خوجيكي لغوري رولا ببرسل ياجي شروبا بكن دوردا غلطي تشينادن نها السويد قلوبا انضامي وي خودي وينا انضامي قلوبي خودي وينا انا شخصا يعني نم مختاره برز عليا ياجي مهديه لا الزام شوي ادخازم ادخازم يك رسمي تشيكم عاول جبوني قدنا وي رسمي دا برس لغوري جهيخوا ورنا برسياري وبرسب جهيخوا بكري اجا خونغرا دال كردي اندام دكم او اندام خودي هر بريارينا يعني كارن بنگاه دال كردي كاري استراتيجية دال كردي كاري تغديق دال كردي هر تشتيج اي حتى زاي بخاري دوه خونغرا دا بريار تينا گرتن او بريار جي وريبابري تينا هل بجارتن او ريبابري جي كي وابرياري قد خونغرا دا تينا گرتن دخي جياني دا يعني ريبابري نخودي برياري اساسيه هنك د براتيكي دا مشكله دركبي كاري بريارا بگري و برياري قد خونغري دا هاتنا گرتن وانا شوبيني و تخجياني دا شوبيني اجا د بن ريبابري دا مدوري گشتي هيا مدوري قلوب ساعي هيا صدي صد او مدور لگوري برنامه گو جه راحتیه چکرن و پیمانه گو پی راحتیه چکرن ریبابری همو ارکه و مسئولتیه ده مدوره گشتی ده بن مدوره گشتی دا سپور دیرکتور هیا اکادمی هیا ارگانیزه هیا لیستقبان و راهنر و هر تشت گردای مدوره گشتینا مدوره گشتی خودی ارک و مسئولتیه لسر هر بریاره او پیمان گوژیرا دایا ناسکرین چه قاسکاره بریار بگره و چه قاسکاره بریار نگره بس دبره که دا نخودی بریاره امجي كي وقتي قوت بتشكا قلوبي شد كي حدود روي قلوبي سينو روي قلوبي وري دابوري دا وري در باسكرن غركا تيكل داري ريبابري بكي وريبابري وي اري بكي يا جينا بكي اجا بشت مدوري گشتي از بس اي سيبوري بيجم يعني جي از اي تيمي بيجم تاخم بيجم سپور دیرکتور دجرد بجن بسیودید به سپورت خیلی و انگلیسی بجه سپور دیرکتور دبن سپور دیرکتور رجی که راهنه نره گشتی هیا یکمین یا جد به انترانور بوی انترانور نوری رجی گردای انترانور ددوا هیا فیزیک هیا تغدیق هیا قلبا پارازابان يعني خلبان هيا و
akademi heye. Ekî futbolê heye yani em wî zanin erê. Ece etxwazim ji kek Alî re jî bêjim û raya giştî re jî bêjim. Muxtar û rêveberiyê li ser lêstika gotê lêzandin, li ser yarîzdan lêstikbanê gotê nekiryarî, li ser êgo dimênê, êgo herê, ne xwedî yek biryarê ne. Rast e. Ne xwedî yek gotinê ye. Erê. Rêveberî xwedî du gotina ye. Yek şêweyî futbol bingehî ti didê midûrê giştî, dido jî kê xezîna xulûbê berî got sezon dest pê bike, ti jê re amade dike. Piştî wê rêveberî ji dewrê derdikeve, Muxtar nikare bêje di maça de berî maça de piştî maça de di nav sezonê de nikare bêje rahêner, spor dîrektor ti galo bike, ti vê neke, ti wê bike. Ew tî ji me derbas nabin, ji ber me derbas nabin jî kê em serketîne. Rast e were ye berpirsên futbolê hene vana wek karkerên kulûbê kar dikin. Ev ya li Swêd wer dimeşe ez wî baş dizanim. Me tenê tu li vir bî me got yanî planên ku hûn dirojên pêş de heya we jê heye yanî wek temaşevan agahdar. Yani kulübek wek dal kirdê di nav sezonê de sê çar plana nadeyne. Yani planekî wê asasî heye destpêka sezonê de te hem armanca te çi ye, telkûdê dimêne û çi qas masrafê te hene, te çawa ew masraf bi cih kirine, tu vana tenê cih û îde dewrî midûrê giştî dike. Godûra di nav da tişna gelek muhîm çê bibin, midûrê giştî û rêveberî pêk hevdû biryarê cuda karê bigirê. Ew jî kê li gorî biryarê got kongrê de hatine girtin, te nikare derkeve aksê kongrê. Mesela bêjin kongrê da hatiye biryar hatiye girtin û di rêveberiyê de jî kê em îsal em ê di lîgê de bimênin ta armancê me got em lîgê xezinc bikin nîna xezîna me hev qasa zêdeyî vê xezînê jî kê û nikarin lêstikbana bênin û bidin. Baş e Birêz Remezan Qizil wê çaxê em ê werin van pirsa me danî bû beşê dûdî ya me got em ê ji ew kê dest Min ji bonî got hanê pirs cihê xwe bigirê û bersiv jî kê li gorî restîmê yek kulûbê werê kirin. Yani mesela ez li ser kîja lêstikban çilo dilêzê nekarê min e, ne rolê min e, ne mesulîtiya min e. Spor dîrektora û ê rahêner e. Lê ez wekek Alî nafikirim. Ez dîsa jî bêjim dewra awil li gorî guhertinê me em gelek serketîne. Li gorî lêstika me jî em gelek serketîne. Îro wextêkek Alî Swêdî zanîbane û li maça di meyîzênê ew ê got futbolê şîrove dikin, em taximê yekê ne got lêstika xweşik dikin û zêde gokê xor dihêlin. Tu rast dibêjî Birêz Remezan Qizil ez li îstatîstikên maçên dal Kurdê giş mêze kir ji xwe Elî Fikrî Şix jî bawerim wisa dibêje yanî îstatîstik re dike di her maçî de dal Kurd li pêşiyê ye lîstikek dilîze lê netîce nagire yanî Elî Fikrî Şix jî digot. Ama sebebê wê hene kek mehdî. Em ê jî wî pirsin yani em ê jî wî pirsin. Elî Fikrî Şix jî digot ku lîstikvan başin digot tîm baş nayê îdare kirin. Digot rahênî baş îdare nake. Kek mehdî eger em li gorî kek Elî Fikrî Şix hebin ji roja dal Kurd çêbûye heta îro rahênerê li cem me yekî baş hê nebûye. Yani ew şîrove dike kam bibêje. Bilexsê wê ew rahênerê got kek Elî Fikrî Şix li qisîrê me mezêne neacibane û dibêjin bernewa îro ew ê got cema çûna kulûbê Super League de ê herî meşhûr in. Erê baş e. Tişkî bêjî kek Elî Fikrî Şix? Tiştê min ku ez ê bêjim gelekin ja ez naxwazim mêvanê xwe aciz bikim. Bike. Yek helbet kulûbeke yani rêveberiya nûdem rêveberiya nav netîvî weke ku aksa kek Birêz Remezan Qizil şikil dayê wiha ye rast e neveke ya Tirka ye neveke ya Kurda ye yani serok nikare gazê rahînerke ti çima vî dilîzînî
çima evleştik o haye stüdyona be le disaji de Manchester City'de de Barcelona'da de Paris Saint-Germain'de u de Beşiktaş'da ya Galatasaray'da hene şeyvaz hene belako ev işleri haya bini ne beşin oraya yine ki biraz Ramazan kızıl goçe de kongrede hene bir yer adistiyim ve nasıl şaşırdım ve kongrede bir yara tarza leistik ejistandiler. Eftiringin. Elbet bir yara tarza leistik gavat edistini de vaktaki zididi rahiner bu istikbana. Yani bakın benim 5 hafta, 6 hafta yaci dane niv strateji kakali strateji tekrin. Stratejiya futbolu dester. Yani bahsa kadar tarz etkim, az bahsa strateji etkim. Yani time min ve timeke erişker be, yan timeke pares, yani bergiriker be. Yaci ve vake elka, yaci her du aliya bileyze. Yani jva her se stratejiya ve yeki bir jere. Yani timaku hayaviş futbolu heye. Dizane ku çitke خودی استراتژیه که ایجاد بیم شهر دو استراتژیا تکی جانبی دی برخواه لیستکا کو ام تماشا دکن لی یکی جنای yani bahsa istatistik atkin ez nabêjim istatistikçiye Sir Alex Ferguson dibêje istatistik tiştekî haye minî etek nişanî me dide lê binyavê nişanî me nade yani Umberto Eco u dibêje istatistik tiştekî haye ew keseyê ku di emrê xwe de qet mirîşk nexwaribin salê di cara mirîşk dixwin yani rast e istatistik dibêjin top dibin piyê dibin inisiyatifa dalkurtê lêgelo li kur li bergiriyê ez bidme milê çepê bide min bidme milê rastê bide min bidme qadan abîn ew bigilin wê 10-15 deqa li be ez nabêjim çima wiha dikin ev lazim e lê ez dibêjim piştî hewqa top mere dibe çi dibe yani biga Brez Ramazan Kızıl garaj mara beje dalkurt erişa milli rast bitçend pasa u biçi şekli dike yani erişa milli çepe disa bitçend pasa bitçend kombinasyona dike yani merkezi yani navende gava eriş dike disa çend kez çend pergal çend üçgen tane avakirin evet ve evbe eşkwe tope wara bin azebin nevi yani inisiyatifa futbolista da be hingal hole değiştiketini duma mesela iro az da hamberi transfer kirina futbolcu ama jibo dalkur çima belako az nizanım kemasiya futbolistaya ya ji kemasiya rahinere de baş Aynen, خودی از گرید نک. باش. کاکاله. باش. کاکاله لسروا گوتنه تا اجت خازم چند گوتنا بیجم. براستیجی که تمدکشن مجداره که گنا رول من مسئولیتی هم تیده نبی. أنا بريس رمضان أنا درباسي رولا تب. دقیق لیت خازم سر گوتنی بی چند گوتنا بیجم. متسری دجی گوت نهاجی که دبیجم. Yani یک سروک دال کردی ریببریا دال کردی بگشتی نه ارکی وایا مسئولیتی وایا لیستگوان ویچلو تقدیق کن ویچلو قادا که چنه قادا دی و کی جا کی پاسا دی که یعنی توپی وی دی که و کی باز دی کی سکنه کی پارزوانی کی ایریش کی اما نه ارکی من اگو امن سر نیخاشی بکن او یک دو مجيكي قوت وتجيكي يعني زمان ام استراتيجي دقرن يا فوتبول شوي فوتبول شوي فوتبول الجمع بارازبانيا هري مازن اريشا بشكل كي دال كرديا تي توبا بعرضه بليزي تي اريش كربي وتي بارازبانيا خو
دقادا وادکی ندل جم خود کی اوی که صد و چلو کبه پراتیک ده دسته راهنر ده یا انترانور ده یا نه دسته مده یا دوی وره به لدوی ام تشتکی برچاف بکن تقلو بید شوپین جار جارا ازو تجدا خفن گلکی کورو دریش ام دا خفن خلوبا ایو سال روشاگو ام تیدنا و از بیجم آلیه ارگانیزه دا آلیه عبوری دا آلیه لیستکوانا دا آلیه راهی نر دا ام شیوکی نو حاتنا ام گلکی فکری و هشکره دا بیجن ام بنا دال کردا کبن ما دال کردا کبن هنک وندا کربو 3 سال داوی دا او جی که سببی وی هنا او جی که امن ها ورم فان سبب اشکت دا ارينا اتقدم بتمامكم جكاك علي راه راهي ايصال 21 لاستقبان ما نونا 21 لاستقبان دو يك قلوبدا قلوبات دا برادا 21 لاستقبان نو اظهرناكم هبن وجغيني راهي نري سركا ايدي جحمونونا ريبابري حمونوا جغيني ما ويكدوكي دي ایدو ارگانیزه دا کار دکن همونونا و جارا پشتی 3 سالاجی که جارا اولا ام دا یاریگاه خودا یا جی ساحه جرد بیجن ام یاری دکن ایجا تشتکی دی ام تیما هری گنجن سوید ده یعنی که علی فکری یشغد بی بنا پشتام نکی علی فکری یشغد فوتبولیست دقیقه نه 21 یاریزانه نو و تمانه واجی 16 حتی 22 ابانا جاره پیشیا دال کرد یا جی قلوبکک بوی شوی سازون دست پیدکی و تیده جی هر گو روش دچه ام باشتر دبن جبر چه ام باشتر دبن پرواره و داوایا ناسکرنا وایا از بیجم تجربه وانا ابانا نبه روکی دو و مهکی دوی چه بی ایجا ام وقت دال کرده تجاری دمکی لسزونه یا جی فوتبوله یا جی قلوبک ناميزينن يعني ام برنامه خوي دوفدريش شدكن دوفدريش لد ميزينن كاري 5 هيبا 6 هيبا سزونه کی سعيجي کی جبوني ما باشنا چه ل مهجوي نه باشبونه هيا ام دو فرقه ويدنا ام ديتنا ويدنا اگر مهجي نبي اگر ام ناس نكن از صديقت ك علي فكري شكرما اگر گوته برچاو بگیری 21 لاستقبال از تکرار بکم همو ایسال دست نونا و تمام واجی که 17 حتی 22 ایگو هاتنا و ته جارا اول جی که دبن ارگانیزه که نودا تویتشتی دکی اب و ساقطی و هبن و که مسی و هبن و هنه که پرسگریکی و هبن لی د چرچاوا ارمانچ برنامه دا ام بوی شکل گو مکریه و حتی ایرو ام گلکی جه کیف خوشن و ممنونن و ام لگوری ارمانجا گو مدایه پیشیا خواه ما گوتیا مدور می گشتی اف تاخم ایسال ناکده اگر گو بکده مدور گشتی جی که راه انرژی همو وی مسئولتی اینا نجه ای باشه برز رمضان قزل madem ki teko em dest navêjin futbolê em meştiyer ji tîma ekîpa futbolê re em wê çavê werin rewşa dal Kurdê em werin pirsgirêkên dal Kurdê em werin lîstikvanên dal Kurdê alîgirên dal Kurdê endametiyan em werin van pirsa bi rastî dema dal Kurd derket Allsvenska min bi xwe همون ناسم چه بون مجوار میل دشان تلفن دکر مگو روز اول گره اون ورن او وینه کل پاشم خیات که اون گره ورن تیکه نه وانا اما چه اولیا آیا کلی مزکن یعنی دال کرد براستی النظام از شاش بم د مدیا سوسیال ده سازیا کردا یا هری پرکو فانسیوی هنه باورم yani نزی میلیون و نیف فانسیوی هبون yani براستیجی افسرکفتنه کی پر مزنه yani کاره کی پر مزن جرد بیجه و ام دزانن کی فوتبال اندستریه کی مزنه پاره کی پر مزن جر لازم دبه نها
از جواب برسم جناب رمضان قزل يعني دال كرد نها روشوي چوا يعني قري ها بأوا كي جمر بحث بله نه دال کرد 2004 مها 24 ودا هذا اباکرن و 2005 دا دست لیستکی کر یاری کر دال کرد بجارکی گو نوی بورلنگیا هرما دلار نه هات اباکرن و نفوسا نشتیجه وی بجاری بگشتی 5000 يعني دنابره ده برسك يشتبكم بلا اجي لسويد تجيم از بخزانم قال لك كجم برسينه معناها دالتشيا ام كرزان هرم جمله دمنن جغني بازار شار نابه هرم دولارنا يعني دولارنا يا و ما دولارنا يعني وكا بيجا كردن يعني قلت بيجي كردش دولارنا اره تمام جبر سبب چما دال کرداتیا باکره متگلک جهاد هاتیه مگوتیا پیوسنا که دجاره بکیجی که لسر پرس گریکا متخست هنکی جبنیوا پیداورم و بما برسف ج پرساترا اجا مل بورلنگ چکر بجارکی بچوک بو و براستیجی که کرد بورلنگی گلک فداکاری کمازن گلک هستکی گران و گرم لی بود بونا خودی تیدا دلیستن تیدا کار دکرن دبونا سپانسوری علی کاری دکرن ریفبری جرد کرن و تماشابانی جرد کرن یعنی دبونا تماشابانی ویجی که اجا دور دا دور 13 سال امان و ام گهانا حتی درجه سوپر لیگ یا هری داوی دلارنا بالراسي شاهد بونكو سويدي جي في سركبتني تقدير دكتور يعني 16 سال اماتور ليغي ولا سوبر ليغ ام ليغا ده هاتنا يا يكي وقت قلت سوبر ليغ بيا يكي حسبك ليغا ده ام هاتنا يا يكي اجا از مجبورم تشندي بين ما زمان پشتی 13 سالا ام روز لسر روجادی مستر دبون براستیجی که 2 سال 3 سال داوی لبورلنگ تماشاوان ما اسویدی جه کرد زیده تر بودن لیستقوان ما ای اکادمی نیوی و بهتر سویدی بون 650 گنج الجمع بو اکادمیا ما بورلنگی ده بو ایجا یک کرده مای باشور کتنم مده که علی جوید ناسه نوی کاوا بو گلکی سلاو و حرمت جی که جبر جیره اگر لما تماشاد که یا جی که صح کر حس کر او جی کتنم مده و براستی جی که گلک کت تاب علیا بوریدا گلک تشتی باش کرن اجاوی گوت گرک اون جبورلنگی رادن بورلنگ رابن جبوني ام كاربن دال كرد دا استان تويدا بخنا دال كرد بخنا وكا ليفربول برشلونه او درفتي ويجي كحبو براستي ماجي زاني بقلوبك لسر بنجها خوي جوهاتيا افاكرن تراكي بيبي باجاركي دي قالك برسغريك ويتشدي عليه سوسيولوجيك دا عليه بسيكولوجي دا عليه ايكونومي دا عليه ديالوج دا عليه نشتجه وردا دا عليه ماتشا دا عليه تماشاوان دا علیه سپانسور دا افتشی که ما حساب کرن لما نخواستم بکبنه هم بری مزنبونه دال کرده که ما بزوره جی که گلک تاب دید گلک نقاش چه بو گلک حتی پفچون چه بو کرده بورلنگید گو برش برنه رهده و حقی واجی هبو مافدار جی بون لی مجی که وکا ریفبری و مجی وکا رمضان او فکری کاوا ما پیشگری جی رکر و ما دال کرد رکر ام هاتنا وصلا نجه رزانه هبو نجه خورنه هبو نجه لیستکه هبو نجه رهاینه یا جی انترمان هبو تشت نبو جبر ساحه یاریگه وبصلا جی نو هاتا چکرن یعنی امل وبصلا بون دچون 100 کیلومتر ما ماچ خود کرن ما سپانسور خو اوندا کرن ما تماشاوان اوندا کرن ما اوی گودناف دال کرداد خبتین ما وندا کرن ای ارگانیزا وندا بو ای ربابری تبلی حبو
تا ایسال Evet. ایسال نو یاریگها اوبسلا جبونی ما بابویا ام ماچه خوی دل اوبسلا دلیزدن ما اکادمیکی گلکی بریک و پیک و پروفیسیونال ما چکریا نه 450 گنج تدنا دناف 3 سالا دا ارمانجا ما Uppsala bekliyor yani. بله دناف 3 سالا دا جیکی گو ام وی اکادمیه بخنه 5000 گنج و دناف 5 سالا دا جیکی ما بریار گرتیا که علی چو نزانم دنگم نکی Nereye dengi ما بریار گرتیا جیکی گو دناف 5 سالا دا دال کردی یک لیستگوان یاریزان یعنی جدر ببنوی نه جبنگه خو بینه او يعني پیش گو 5 ساله ما تمام بون ام همو لیستگوانی خو ج اکادمی خو بینن جدر ببنوی نه هم اکادمی شوی گو دال کرد خوازه فوتبال بکه و تیکلی و دیالوگ غا خو هي زاروك وحتى بي تاخمي تيما هري مزن بويشه وي وري اجا مري ببري نهاج وبصلا وستوكم تشيكريا او دالرنا تشون اورغانيزا حمو جي وبصلا وستوكومن دالرنا تشو از بيجم ليستكفان زاروك جيم حمو جوبصلانا او دالرنا تشون ام دفاع سالگو ام بی صاحبون یا جی که یاریگه بون و معنی کاری با سپانسور جی پیدا کن جبر ام دیچونه جم سپانسورات گو و نلبر ماچات کن ام دبره گو مماشت کرد گو خلوبا و نلبره ایجا عالیه ارگانیزه دا تبلیه هبی هبو ایربه بریه هبو ایلی سریوان هبو ایر راه نر هبو ایگو پیمان وایکه بن بدال کرد راه بون و گل لکی معاش زیده بون ام ای سال جی که جوا خلاص بون ایجا ما ارمانجک سری سال دا یه پیشی آخوا یک ده 3 سالا دا ام 5000 گنج دا اکادمیه دا کم بکن و دنا 5 سالا دا جی که صد لیستگبانی دال کرده گوش اکادمیه ویبن باش از بیجی که بیجم برکک علی جی که براستی گهدار بکه ارمان جمعی سال گومدایا مدیر گشتی و انترنور یا جراحی نر ما گوتیا ونید لیگه ده بمینن ته دخوازیه ما زده وینینن لی ونج لیگه جی که ناکبن لی هنک تشت دی چه بون اساس اگر گو او تشت چه نبونا مثلا دی یاریزانه ما گلک دوا کردن ده تاخم تیما نتوی یا عراقی ده دلیزن ما دوا با یاریزانه ما لهنا هتنا جمع یک جی که ایگو که علی ودا گفت خوازه یک دیویژن ایروج یک چیه تیما نتوی یا کوسووا سیدیو او خارج ده یاریزانه ما هنا لکردستان نه جبر و کرونا نکارن ورن جمع اگر هر دول جمع بانا براستی به روشما ایروجی که بلکی مکاریب و ارمانجا گو املیگی جی قزنج بکن هبو لی ما گوتیا که علی سالا وره صد امی لیگی قزنج کن هرنا سوپر لیگی لی شرطه کی ما هیا امی تجاری سوپر لیگی نکب نخواری ای باش ما فهم کرد ارمانجا هدف دال کرد سوپر لیگی آل سوینسکایا سویده و دال گله کرجی اوه کو ام د لیگا اوروپای ده دال کرد ببینن جبر کو تیما کرد یا هری نزی لیگا اوروپا نها دال کرده او اشکره یعنی باشه کک علی فکری شیخ تو تشکی بیجی هیا رهية شواتني پیشی افتیم Allsvenskan diye yani Dalkurd Süper Liga Svedi diye yani de hafıza ya ve de genetika ve de Liga hiri bilin diye sezonak beji diye inga xwedî kevne şopiye ki ez nizanim ez ê çi bêjim ez dibêjim encam min girê nadin ez encama nanêrim çima li encama nanêrim bela ku ez ekoleke çawa
Bu encam netice dedim. Tamam ama beriyavi ez li ekoleke futbolê digerim û nexasim ekoleke kurdewer de elwê digerim. Ez li lêstikeke Holandî digerim. Em bi vê lêstikê bi ser dikevin an nakevin. Divê ku em bi ser nekevin jî, divê ku rakîbê me ji me xurttir bin, divê ku di her tetbîqê de pêşiya me bigirin jî. Derdê min çi ye? Derdê min ew e ku di lêstikên dal Kurd de ez wê niyeta ceribandina lêstikeke Holandî nam bînim loma ne ku ya çima rakîbê xwe nade ber xwe û wan perîşan nake û nabîne û nabe û nayîne çima deh gola na ne ez behsa vê nakim. Ez bi tiştekî bawerim. Ez dibêm tîmek beriya her tiştî ne ji futbolîsta beriya her tiştî divê ku xwedî lêstikekê be ekoleke lêstikekê be ku karibe wê pêş de bibe kêmasiyê wê bibîne astengê wê ji polê rake û rob ro ya jî sal bi sal gewa vêga ku ez Ahmet Spor jî dinirxînim ez vî tiştî dibêjim ey bajar qeweta we ku vê tîmê yani qeweta we tinibe ku vê tîmê di asta di duwa de bikirin bira bikeve asta sisiya di wir de em tiştekî bikin yani em lêstikekê bihînin em bi lêstikekê bilêzin ne ku tirabî herî hinek transfera bikî û lêstikeke nizam çi bilêzî wê salê bî şampiyon aha di sala hevda û hejda de dal Kurd derketa Allsvenskanê çi bû bura veket Tabii ev jî heye mesela Apurî heye wek serokê Dal Kurdê li vir heye ez ê Kurd biaxivim baş. yani di vir de di şêwazê de tiştê girîng hene ez dixwazim ez jî bê me fêm kirin ku ez çima ez hewqat bêm lêstik rayhiner çima ez li hamberî transfera me çima ez ekola dixwazim çima ez lêstikeke Holandî dixwazim bela ku futbol bi wihatê lîstin jê peve tirêtinê ye loma erê ez bawerim Dal Kurd rêveberiya Dal Kurd rêveberiyeke nûjene yani weke Manchester City weke Liverpool hev digre rast yani ku we karek kir we wesife pênasek kir û pêve herkes wesife xwe dike rahîner wesifa xwe dike sportîv wesifa xwe dike îstîkbal wesifa xwe dike müdürê giştî wesifa xwe dike rêveberî ji amenna lê ku em bahsa futbolê dikin em bahsa futbolê Em ê bikin daha erê yani hevok amilî paşî keke min hevok amilî paşî yani ez ne illa xwazim ez biaxivim na bêje hevok amilî paşî ev e gava ku li holê lêstikek tune be bela ku rêvebirî weke stratejî biryarek dabe berpisyariya wê stratejiyê pê dike ku müdaxil bibe müdaxele bike ez nabêm roja duwa siya şiklê vê hene demê wê hene ji hev re rapor hatînin ew ji bo analiza ji bo her tiştî mesela min û Dal Kurd ev e mesela min û rahîner ev e ne ku tiştekî dinê ye ez camêrnasî nakim xwezî lêstikek wî hebûna û tu mudayim têk biçûna û dîsa me pezinê wî bidana ez vê jî heme tamam baş Yani Kakali rastî ki ez hinekî fikrê te nepêrime dixwazim vê bêjim û gelekî xwezayiyê jî kê em fikre cuda cuda bifikirin lê biya me gotibûbana rahênerek û te xwe di pratikê de hinekî davana danasîn em ê bêhtir hebû nas bikin heta tu nebê rahêner antrenörek ew fikrê ku tu dibêjî ew rexnê ku tu dikê hinekî wê li hewa bimînin îca
ام پیشنیارek شتر دکم گوت دست راهی نرتی بکی یا جه اشخو انترنورتی بکی مثلا ایرو من بیساندن کی تخوند لسر آمد سپور تد بیجه ربابری نو و راهی نرکی چلوینه و ترانسفر چلوکی و کیجا بکیجا مناجری روی کار که یا جناکی یا جی برنکی ترانسفری و چلو بکی يعني مثلا أبانا الجمع درباس نابن يعني بلكي الجوري تا تمافداري واقوتنا بجي وتوي شكلي بخازي بس أو تش جمد يعني مثلا أمي كيجا راهينري إنن بردنا كيجا راهينري كيجا نيبينن نا مسؤولتيا ربابرية عاد دوجيكي از بي بيشم استراتيجيا مع أضال كردي چار سي سيا قريب بي سي چار سي اف استراتیجیا گوته گوکه بحورنا لیزه ته باردر لیزه ته تکنیک لیزه و توپ دربه ته ایریشکار به ها اف صدی صد ته چقا استراتیجیا چه جی که اگر او استراتیجیه تا ملزمه تا یعنی یاریزان تا نل گوری گو کاربن و برنامه بخنه جیانه دا راهنر چه دکه بر بکه نکاری و استراتيجيه بخجياني اگر الجوري استراتيجيه جي راهنرجي ولا استقبال جي كنابن تنكاري وينا بخي جياني دا مريتي دا يعني براتيكي دا اجا تد بيجي پرگال مهمه یا سیستم باشه ایگوی سیستم ایگوی خنا مريتي دا براتيكي دا كينا نه راهنر تنيا راهنر درجه يكي دا لاستقبال جي خاصيتا وا پوتنسيال وا زانبونا وا فيزيكا وا دفعوش الجوري وسيستمي برسف بدل يعني بيك تشتيتان تشينابي وام بيجي كي بيجن ام وك ريبابريجي كي مدوري قشتي هرمه رجا بيشم بعول دمهدا جوينا ما ريبابرتي هيا وهرمه جيكي وقت جوينا ما تشيبو مدوري قشتي بريا راهنر مسؤول اكاديميه وسيبورت ديركتور راپورکی مزن یازدکه دشین ریببری چه هیا و چنینا لی حتی ایرو جیام راه نریخوا رازینا تمام باش جبر لگوری ارمان جمد مشه تمام باش كمي دي مناقشه نبره لا ما درك فاش نبره يعني برسي ما قال لك يعني اللي ما تفرد از خوازن اذا كان باش بتشان قلتنا يعني قباكو مريفق اللي كاك رمضان قزل قودادي كا وكاكو فوتبوليست بيبرد ليسن يعني جبو رضا خودت ليسن و اف فوتبوليست روجا دشمي سيشمي چارشمي بيشمي ايني ناخبت و جبوان اكيبا تندرستي تنية فيزيوثيرابيست تنية راهي نرجي شوية بكيف فاخوية يعني تشتكي وها نينه يعني دنيا نه اف دنيا نویسا خودشی از رهبریا دال کتشی رهبریا آمد سپورشی تشتكي مسؤول دقرم وكر رهبریا برسولانا یا پاریس سن جرمن ادبيجم پیشی وين بريارا استراتيجيا ليستكي بدن دوره هرن راهينركي ترانسفر بكن دوره برا او راهينر لغورا في استراتيجيه ترانسفر خو بك نكو مناجر ورا بيجا والله فوتبولستيكي من باشا ياريزاني من باشا هيدا اميا ترانسفر كنا از دخوازن پیشا وان بگرم و براستی دنویسا یا ایرو دجی رحی نویسه تشتکی دلی دبیجه ای دا آمد سپور دوی آسته دا نحوجی ترانسفره كنت ترانسفرها بكيجي ديكو اف نترك بن اف كرد بن جرك ديار بكر بن جميردين بن بلاكو استا حرميه يعني بوتنسيال عامل سبور هي تدبيجي يعني علبت هي بلاكو او جامير يعني نوكا بريز رمضان قزلكو حيوان جي ريفبريه جي تيجهن فوتبولي تنيه يعني مناجر تلفوني وانتكن 10 سالك وهاتكن ام كذبا مره شبو يعني بفانا اتخوازن تشكي بيجم ورما
ve mesele yek kulüp xwedî dîrokeke dal kurt xwedî dîrokeke û divê dîroka xwe jî derketiye bendava xwe ev hafıza wî de di çanda wî de di kultura wî de heye ev yek ya didowa tiştê ku ez dibêjim avakirina futbolê ye îlla ew lêstik dibe ku îlla ne serkeftî be ez dixwazim bibînim ku dalkurt wê topê ji qada bergiriyê çawa tajo qada navîn ji qada navîn çawa weke pirpîtekê vedibe ya milê çepê ya milê rastî ya navendî yani ez dixwazim wê niyetê bibînim rastekekê Ramazan dibêje hinek aslan gene çi ne ev nûne zarok gişxortin belê ev jî pêre me lê mesela di maça Bragayê de çi kêmasiya yarizanê Dalkurt ji ê Bragayê mabûn wala ji wan bezatir bûn wala ji wan müdahaletir bûn lê çi kêm bû lêstikek û bilêzin kêm bû yani li vir jî rahîner dibêjin ma ez ê bilîzim ma ez qey lîstikvanim mêro ku ne xwediyê vê lêstikê bî hingal li dora sahayê ciyê te çi ye çima ez maaşê te didime te ku tu bêjî wala ma ez ê herim gola bavêjim na êdî yani belak futbolê de futbola nûjen de ya dunyevî de ya navnetevî de bi gotina Guardiola tîm bi gotina diyar Guardiola topê ji ber qala xwe yani ji bergiriya xwe dibe qata navîn ji wer dibe qata rakîbê xwe di nava sahaya wî cezayê de êdî azad e ku ez tiştê wiha nabînim ku ez tiştê wiha nebînim ez dibêjim tesîra rahîner li ser vê futbolê ser van futbolîstan nîne ev rahîner çi dike yani roja duşemê sêşemê çarşemê pêşemê înê çi dike pirsa min ev e Tamam baş. Tekalî Spas. bawer bike Beşê din dixwazî hûn ê di navbera bersiva hevdû bidin bi rastî dema Dalkurt hat Allsvenskan derket Allsvenskan wê çaxê siha wî tune bû hat li bajarek din bicî bû wê çaxê min digot Dalkurt qedera Dalkurt jî wek a Kurda ye bi rastî ew xwe heye tîma wî heye alîgirên wî heye lê mala wî erdê wî tune bi rastî wek Kurda bû niha te got ku me cî dît we student dernas sahaya û sala ji xwe kiriye saha bawerim û we got em bicî bûne li bajarek din bicî bûne baş e û we got hedefa me jî armanca me jî dîsa Allsvenskaya em ê li wir bimînin birêz Ramazan Qizil aboriya we têrê dike ku hûn di Allsvenska de bimînin hûn dîsa derketin pirsgirêkên wê çi ne yani niha bê pera tu nikarî ti tiştekî bikî û pere jî kê ne hemû tişt e yani ez gelek vekirî bêjim îsal xezîna Dalkurdê ya salekê ji bonî heta taxmê zaroka organîzê rahênera spor dîrektor û yarizana lêstikvana maaşê wan e her tiştê wan e kompîla ê salekê milyonek û nîv euroya ewroya milyonek nîv euro euroya nêzî 20 milyon kronê 15 milyon kronin yani 16 milyon kronin 16 milyon quluba di Swêta a herî got perê wê hindik Dalkurda û em jî lêstika xweştir ez nefikirê Kekalî rema em îro lêstika got Dalkurdê dike yek tîma dînakê lê hinekî ew holê gotir bêje Qamlê Bragê de ya yekî dî de hemû bi bêtecrebûnê hinek ew gencê me ne ew gencê me ne ji wê jî kê em firxa wê de ne em hatina Allsvenska tecrüba me Allsvenska heya azmûna me heya tê de û ez ji Kekalî re jî kê û rayegiştî re jî kê bêjim ketina me ji Allsvenska ne ji ber lêstika me bû rahênerê me bû û yarizanê me bû lêstikvanê me bû sebebê wê hebû tî jî zanê ez jî zanim
ليه نداويا دنيا جو ام دليك بن سوبر ليج دات ليسن يعني جهما جهكي جو كي بيربلندا يعني سوبر نجمكي حسانيه ونجمكي استاوي نمزع اجا براستيجي كي بيشتي جو مجال سفنسكا كاتن قالك ديني ما هبون حتى كاك علي في قال كي زاني ام هاتن جو ام بريار بقرن خببنا افلاسي خرابك ام دويره وشي جبر دينا جبر بايماني قالكي بها قلت سكرا ماذا ما بون ما او تشتي خو مسرست كرن سو 5 مليون دين ما بون ما او دان ما اورجانيزاك نو تشيكر ما خدميكي نو تشيكر وما حمول لاستقباني خو لغوري ارمان جاخوا ما انينا يعني جنجن نناسن بوتنسيال بوراهيا وپرورده بك بتجربه بك ودوف دريش پیمانه بواره چه بك یا تیوا فروشه یا جویل جم تمینه اجا وقتی گو او تیما دال کردی ده سوپر لیگ دا براهنری و یاریزانی و تیدا حتی داویا سزون لیست بانا باور بکن نتکتن نج لیست کا خو کتن ج سبب دی بون او سبب جی که ماسی یا که به از باور دکم هر کس کی گوری خو او که ماسی جی که سر خو گرتیا و تجربه جی کی گرتیا اجا ام د بیژن سالا وری و ارمانجا ما قزنج کرنا لیگه بگو ام هرنا سوپر لیگه و دور ده بمینن پاشتا نون ابجی که بگومان ابوری ستونا هری مدن دخلو بکیدا یا هری بقوتا امجی که لسرگو نحمو پربه به پرچینا به لنحمو پرا تسر کفتن بدس بخی یعنی دیروکا دال کرده تی بیرامد لیگاستیا دا وقتی گو هم دلیستن یا جی که یا وکیات دوا یا ترکی وکیات دوا یا ترکی لتركيا ياكي اري نا ياكيات دوا وكيات دوا قوم تركي دليستن تي بيرامه امو براغي ناستكي تاخمي اي بورلنجيا خزينه و مليون ونيد يورو بو یا مجی 350,000 بو یا ما 350,000 بو یا و مليون ونيد بون واد ماچا داویدا خوشکتن خلاص کرن و مجی لیق قزنج کر يعني ب 350,000 يورو كي او 350,000 نبس اي تاخمي مازنا دبن جي قالك تشتي ديانا ما بوي شكلي خو خلاص كر اجا امجي حسابتي خد كنها جو او حسابي جو ام ايصال جي هناكي دخلنا جياني دا يعني نا باريس دا لي بخباتك وبورغانيزاكي باش قلت كار بسركفتنا بدس بيخي وكدال كردا كفن بيغومان هو باركر يعني بورلنجي خدي درنت كتلوه يعني بورلنجي يعني مقلت يعني سببوي قالك مثلا بلديه جهابو بس بسريق وحموتشنا بلديه بو يعني مربى كتنا مدى قلت خازم دال كرد بخما وكا ليفربول وي شاري بچوك دا تشينا بي ام هات نور ودورة براتيك دا جهنك نلب هاتني ما تشيبون ملب نكر علي بروقراطيق وبراتيك دا او بو زحمه تجمره كي ايروجي كي او جامر اليغريا دال كرديت كي سبونسوري دال كرديا ام قالك جيرازين سباسيا خو دي سجير كان هر تشقاسي د براتيك ده هناك مشكله ماجيكي تشيبون ل ايروجي كي ام قالها كاردكن ولبن وباش تمشي اجا ابوريا جوجبوني سوبر ليج لازم بو مثلا سالاغو ام سوبر ليج ده ليستن دور 7 مليون يورو خساره ما تشيبو 7 مليون يورو بس ام صلاوري ام دركبنا سوبر ليج ب 3 مليون ام كاربن قالك خوشك سوبر ليج ده ام وين بنجي تشيتكن اجا تشتكي دي تشيبويا دولة السويد ما في تلفزيوني شركات السويدستان دي دايا يكي اوروبي بجبرجو اول شان تلفزيون دانا شركات كاوروبي فريقو ضدنا علي كاريا ضدنا قلوبا زيد التربو مثلا ازبيجم دو سوبر اتا دا يا جيجيرا ليغا ددوغو يعني وقت قلت ليغا سوبر ليج كي حسب كي
اميات دوانا اشتيا جاري 350,000 يورو سالي ددان این سال مثلا 7 مليون و نیم 750,000 يورو ددن يعني 350 درخستنا 750,000 د سوپر لیگ دا سالاگو امته دا بون 1,100,000 يورو دان لئین سال 2 مليون و نیم ددن 2 مليون و نیم يعني 1,100,000 دركتا 2 مليون و نیم آلیکیا دولت گلک یا فدراسیونه هلا سازيا وشانك ماچن سويت دوشينن او كس ددن يعني سازيا وشان بله آلیک اذا وقتگو او نه ددنا یک جبلي فان هاتنيا ام دزانم کی تال کرد آلی گران زیده يعني تماشاوان كوتين ستاد بلكي زياده برا قزشناك از ورم سيرفي برسيج كما ورا وكيد سبونسور وهنا يعني كاسين وكورت يعني شخصي كاك مهدي دفي اميك تشتي بخو بدنا قبول كرن بري يعني وقت ما دال كرجي شكر ايروجي امن الهيدي انا جوزيدا كرد علي كاريا خبكن مخابن ام ملتكي ولا انا ام تشتي بتشوك سركفتني ما ظنم دستخن تماشاباني ما هبون جبرجو بسي صلا امنت صح خدد ليستن تماشا دبرجو امتدد ليستن كيمبون لي يصل نجبر بين خوشي بنا تماشاباني ما وي وكبري هبن لي مهم سبونسور منينن صدو 20 سبونسور ما هبون جاري دولارنا او سبونسور ما وندا كرنج بوني جو ما جموا باركر وجهبو املينا جيكي مخابن جوز بيجم يعني مجبور دبينم جو بيجم كردي وصلا واستوقم نوكا الدربي ودي فدكارن ياجي وكوا ندولة مندن ياجي وكوا نكارن غابا بافيشن ما او كردي فدكار وندا كرن وكردي فدكار جيكي جو ام نابين نزوبزو ليه ام حسابي ويدكن جو ازيرو بس لعمدما السر بروجكت شغلم اجبوني دال كردي مثلا جو ام الجيهان تبدا جلو برجي دال كردي هم دكانا بكن وهم جبريا انترنتي ام الدنيا حموكي بدنا فروتن ابيك بروجي مدانيا برخوا جبوني سوبر ليغي عاد دوجيكي مثلا بانكي مي لكردي جو دبجنا ام نتوينا ام سرخبون خازن ام على رنگی پیروز دبینه نل ایدی اگر ته حجوه عالی دکی تپیر درست بی و تسرخبونا ولاتکی دخوازه و دال کردکای استازی کی نتویی کی یک استازیه وقت دال کرد نتویی من ندیتیا سر بخوا نگری دای پارتی که نگری دای گروبه که نگری دای ایدولوژی که ودال كر درد كذا ماتشا وقت جو درد كذا ماتشا جيكي دساحي يعني ياريجي هستويدا باي رقيب درد كذا بدا برلو دا اي رقيب تيجو تنو درد كذا وقت جو ام كرد بوبانا اندام ودسالي دا 25 يورو مدابانا دال كرد نحو جاي دولة من دابو سبونسور ابو تتشكيبو لأن بسر بلدجي ازانم نا ولد باريزيا ما كردا ام قالك يا ارزان لد ميزان يا بلاش وتتعب نوي ما وتخسر نوي سرما وتقسم نقري وتقسم نكوجي ام ولد باريس هر كس كاري ولد باريزي بك قصوري ناشنا بلكي زنكي دجوارجي كده خفم لازانم ما تشد بيجم مثلا غريكا تاو وكاك علي فكري شيء اللي صار تشكي دي من نقاش مركربانا اورجانيزا بالكرت شلويا خباتا ويچلویا جوینی ویچلونا بریاری ویچلونا چلو بریار دگری د چهار پارچه کردستان دا مروی چهار پارچه کردستان د دال کرده هيا جهمي پارتی کرداته ده هيا لی ام وک برا وک حوال وک دوست پبرا کار دکن يعني فكرة موجودنا باشي موجودنا غروب موجودنا بارتي موجودنا لأم دال كردا ما يكيتيكي بتشوك نيمونا ما أفاكريا يك دو دم خباتا دال كردا جبين دال كردا بريار دال كردا نقاش دال كردا جغيني كردي وسويدي بدا زمان دي قدا خنا يعني تكس نكاري مدى تركي فارسي عربي باخفي
ام دفرد جنيموننا نيمونا عاول ام دجن ام كردن كردستانينا ام لوبيستي كردستانن ام نقد بوليستي كردستانن ام لوبيستي كردستانن لوبيا گودان كردكي يك سازي كردناكي دا اروپا دا بشكل ياد بينم براستيجي دفردا ام پنجه جاري بابه متنه بودگم 5 مليون كردن وجوينا تنه ام دصد شي بوبون ان ايرو جد بجم ام 5 او يك بودگم 5 مليون ام نهاد صد شي بونا مهجم ب 5 اساس 6 حتى مليون گوما قريبانا 3 4 5 10 مليون كرد بخنا اندامه دال كردي يا يقولوا بك دي كرد تقريبا ببرشلونه بليزي تقريبا شامبيون ليج بليزي تقريبا على كردستان ستاديوم غلطاسراي فنربخشة دا بچكيني لي ام دبي خد دبيجن لي امناكن اساس ارجه غمگينيه تمام براز رمضان قزل مادام كي توار قوت ورا بيرزيا خو فاسكر ام ورا سر مثلا اندامتيه اندامن وك اليجر يعني ان دال كرده ايه فديوي رخناكي من هي جدما السفنك از دوجرا دسر خط انترنت اذا مخصص ببم اندام از بومجي تشتكي برسبك جمرنات از يعني رخناتكم براستي بيا دو هوالي مش مرغوتم براستي يعني مقابل كي سيستم وان از بشكل تكنيكي جي فهمتكم نورمال سيستم مال براوي باشه ل چما جمر برسفنها چما وربو نظام يعني هذا بري برسينا برسيفانتشتن نا يعني تخازم بيجم بلكي يعني جامرنا وقتا او تشتكريا او خاصتيا بيشغريا خو بكي نيام بكي لي وقت ما قلوبا جبرلنج باركرا وفصلا سيستم جي اورغانيزا جي ندستي مدابو دستي كي سويدي دابو ويجي تبلي هفكر تشد ورده بو بنبو بي تك جمع بين نظامي براستي يعني بلكي كماسي او كماسي جي كيا مايا ام ويجي قبل بس فكري مقو بلكي مرجي وربه هبن شرطي وهبن جبو اندامتي لا كرده يعني كرده تركيا لغوري زاغوني سويت تكس نكاري بيشيا يكي بغريغو بيبي عندهم شد بي برب بي كود بي بتيغبا غركتجي كي بزانه بي ليسال ما سيستم تشيكريا كاتا يسال بوبي عندهم متبرسب نغرت بي اذكرم لي برسيني بكم ومسؤولتي جي بين مجا اي والله از بوم يعني از بيش يعني نيسال بو عندهم لي برسبك نغرت يعني نيسال هذا بيجم بو يسال بي او تشينا بي غرك برسباتا هبي لي بري دو صاله لمن وقت تكنيك فهم كركو برسكريك كي هي تدا مغوني يسال تبويا بري صالك دو صال ديا نا يسال بو بري هافيني بو كارا برسكريك كده يعني وي كنت كارب برسن باش مارجن وشرط وجبو اندامتيتن يعني نبا نا بس يك انسان ب 25 يورو يجي 250 قرون بده او كونغرا قرار دگری چقاسوی بدن نه ریفبریا کنگره وی بریاری دگری شو یک بریارا کنگره اساسی اندام و چقاس ساله چقاس para بدن او جی اندام و بریار گرتنا 250 کرونا یا جی بجن 25 اورونا لمخابن ام دوردا كماسيج ماجيكي اما هنا يعني تكنيكي ده ليك بخوازي كاري حساني مسألة بوست بيروا دال كردي بيدا بكي و 250 قرون جير بشينش خط بويا اندام يعني نحو جي جو تكنيكي دجيكيت اللي ببرسي نا من برسف نگرتش کی موی گوت يعني برسف تشتكي دي يعني كاري بيشك اري كيك نا وقت قلت بوبي اندام داويا صالدا وين مكشترى ايش بوني كونغري كان بنر كده بس يعني اوك اكبو يعني ناك يعني مقابلكي برسكريك تكنيكي در كده كاك علي فكريه شفت تشوا دبيني دبي وارده ريج بلي مناقشه ما وجبلي جهه فكره عندنا ماكو امشاف دواري ديستيكيد جدا تفكرين تشتكي جي مازنتر وتشتكي جي بي دي فيتر هي شيء او و
کی به سروکی دال کرده کی به رهبریا دال کرده ev قد تكسي على قدر ناكه وكا مسؤوليتك أخلاقي وكا بربسيارك تدي به هر كل چج دستيبيتي آلي كاريا دال كل بك يعني وكا آيتك وكا سورة كقرآن ياجي إنجيلي ياجي توراة دبيكو اف تفجرتن اف خودی دور کتن اف حولدان جبو دال کت جهنا با همو کردا وره و حیا ایرو و اف نبو یجی اف کماسیه که مزنه براستی جوک رورشی که جمرده بلا چما دبیم رورشی بلا کو افتین به امکانه خود درکت آسفنسکان و کردان نکار بو به تیمه لآسفنسکانی بگیریم البته از رومتا سوپر اتانه ناخم عرضه اوشي هاستكي بلنده يعني البته هاستكي بلنده البته از به شاناسم البته از وقت کردتی بدون السويدي تیمه هي أصلاً سوپر ده لیزه لو مارجي از وقت تفجر والله كم تماشى كم ودورة نفسينم يا تشتكوا از دبين از نفسينم تشتكوا از دخوازم نفسينم يعني بقى تكرستكين وتشتكوا الدلي مدى برباستكين بلا شيء راست از نه راهي نرم وشوا دخوازا كمني راهي نري جينينا يعني از شيء بصالم اشتبه عندي جي راهي نرشي مدرناي وشغل تركيزي كز ويتشتي نادم بلاك از كردم وها سر من دبيتشي اكس كرنا ويدر فتي نادم از دو سوزكي فوتبول ما اش فوتبول حستكم از ماتشين يعني مانشستر سيتي مانشستر يونايتد ليفربول ايه حمود الدنيا يعني حبتيها ما بيجي از 20 ماتشات تماشتكم كباكو ليك دست بيتكم اتشد خوازم باوريا من اوكو تيم ناخد اللي يستكك يعني ناخد اللي يستكك ولا تطبيق كرين هنگا امنكارن هديه ولا سري سواركن بني ابي صاد بيجم مثلا نا انجام دوره ورن ها ام بليستكك ده ببنا هوستا امكارن بليستكه بقصور تطبيق بكن ليكو دخوله ده ليستك دفاقتو به يعني قريداي انساتيفا لاستقوانا به قريداي هنادا وان به نو بروبلم يعني او تشخاص خوشك بي او تشخاص انجام دار بجيدي سال بعد دلي من نتشتكي كو ازي دهوتيا خو بيجاروجا خو لوي سواكن نعم لا ايوه مثلا منو داخوازا منو دال كرد و ايرو از عليه كيفه بدال كرترا مناقشتكم ابا ليس تكا بني حيا بقى من تل لفظك جبو الاستقبانا نديه نقوتيه çünkü بقول فورم او فورم يعني perspektif و strateji نهاتيه avakirin كل استقبان رول فد ورده بيك بينن لو ما از به انصافیه ناکم نابجم فلان الاستقبان وها شاشتي ماشتي كريه اي باش لیستک به دوره از کار من لیستد بجي لیستك شاشتي لیستد تويد بجي كاكاري كاك رمضان كاك رمضان بله قلتنا داوي كيكي از قلتنا في داوي بيجي كي رمضان بيجي اري ما دستامه ايصال ام سوبر اتانه ده بمينن خوزي يعني ايش هكذا بيت خوازي تدبينه لي بدي مجي از نباورمكو امي كاربن ايصال سوبر اتانه دجي بمينن قلتنا من داوي هذا يعني واي سروق لفرا ام كاكاري براستيجي دخست قلت و زانبونا خو و جهات بونا خو دبشه اورغانيزي دا
قلوب چلوتی آبا کرن چلوتی مشاندن چلوتی ارگانیزا کرن چاوا ارمان خردینه تا وقت خو زیاده تر دور د بوران بنا تحمل سر و چاوا لیستگوان توپه لیزن او وقت خو هجا تحمل دور د خرج کړه زبرت کبم ای باش یک رمضان بریم اجي د بجمتا ابجي جبوني منو تا بر نقاشكي ياجيكي تشتكي تايبت بي اما تدا بمنن وقالك يجهك ولو بيترس وجهكي خوش تدا بمنن بويل يسكاغو ام دكن وتيجي بيجي ام بويل يسكاغو وندكن ونتدا نامنن داويا فزوني برنامجي بركك مهدي شيكي وازو تدا بشتار ببن اما تشيك ازانم قلت رحيتي دال كردا هشمنتياتي دال كردا وحمخلو بكردا جيكي ام دور دا تي بروبلمي مني نفهم كرني نينا استولو دي ناصمجي لقضي تعاوز انا بناقا دا تشكي ديدا مثلا لسرقو قلوب چلو كاري خود ماشيني بي برسگري چلو كاري خو اورگانيزه بكي گو كاربي نمحتاجي يكي دولمند بي مدفردني خاش كربانا مثلا گو منو تا لسر چما باشور کردستان رایدار کردستان گو آلا کردستان ور هلدانا وکس سرخابون کردستانا تیم کولو نتوی دستی خونا بجیده جبرچه چو ضراره ددیوا چو ددیوا گرکا من انتصر باتشتا چما ام کرنابنا اندام خلو بیخوا چما ام لوا خودی در ناکبن چما ام خو پیشنیار ناکن گو بدنا سروک و ریببری وی مثلا تشكي بيجم يعني مثلا نها از هيجي سروك دال كرديما لبار صلاة بهورتي مدنا دال كردا يا براستي مشورة شكر نها ام دي سروكن سروكي دي هيك جنجي بيستو حفصاليا صدي نوت يعني نوت صدي مسؤولتيا دال كرد دستي وي خورتي ديا وصدي ده صدي دستي مديا ها ام في شغلي دكن گو كاربن قلوبك گو نمري سر في خواب سكني رقابتي بدرفتي بچوك برقيب مظلم بكن ام دفردت خبتن مثلا يكي دال كردي گو درببريا وديا ندان بي قلوبت شيا چلو تيدا برببرن چلو تي جيفين کرن چلو بريارتي گرتن چلو كارب بي اندامونا اندام همو زانن هم مثلا من نویسندن که شکری میکاک نویسندن که شکری دمر نهاخون سکرتیر دال کردیا دبیجه 25 یورو دنیای حمو کارم ببنا اندام و پوستگیریا دال کرد يعني حسابي وددي والجمجي سويشايا ددي مثلا اد بيجم كيك رمضان ما نورمال مثلا وقت اقول ايرو تا هناك ليكولين كربانا وكان بيسكار دالكو چلو خبات دكي خو چلو اورگانيزات دكي نظام دكي بهور بك موي فيدتر بهتر او زانبونا تا امي جسود گرن دوساغو از بيجم راهينر باشا يا انا باشا يا برجلاوي باشا يا انا باشا او نجلكي تشتي هري مهم قلوبك دا تشتي هري مهم قلوبك دا در دورا ويا نليستكا اورگانيزا ويا نظام ويا ربابريا ويا برياري ويا جدين ويا خباطه ويا يعني دبردا مثلا تيجي كي اجي كي كردي باشور ناسكن كك مهدي ناسكن درفتي واجي هنا ازين منشتردم ويرجم دروجنامه كدخون بتركيا بريا ترك هواي ولري يعني تركيش كار لاين برياوي 8 مليون ونيد يجي 12 مليون ونيد يورو دانا برشلونه جبوني جو اردا توران يكي ترك لبرشلونه بليزي تركي ديسا معشوي حمو عود دي جبوني جو بيجي هيك ترك البرشلونه بليزي اذربيجان سركا سبونسور اتلتيكو مدريدا جبونيكو بس اذربيجان لسر ملي سر جليوا بنبيسي لي بانغام اوا ج سر خبون خاضر ج باشور كردستان را تيچ مال سازي کا خوي گو د دنيا دا مثلا برنامه ما يگو كتنا الجزيره بي بي سي سي ان ان رايتري ار تي ال اي المانيا ايه مسوي تكت قاسي ما نقرب كبي مديادا ليه
چما اوی سرخبون خواست اوی آلپرست تلکوی تچما تشگیری ناده دی قلوبه ندیمه وک مختار تبته وستیا میجب تا آلیکاریاتی که سینینا بدا خواه بدا قلوبه وی قلوبه یا خواه بدا اندام بدا خودی قلوبه يعني سيستم سوية توا تشقى تي انضام كيجا قلوبي بيت خدي وي يعني انضام خدي قلوبانا يك مالبات يك شخص نبي خدي قلوبا باشا اي كردنو كما وين صدو 50 يورو ددنا اج اوروبا ددنا فنار بخشا ون دبنا انضامي وي اللي تبيسو 50 يورو نادي دال كردي جو على رنجين هلدي ازبيتي شيجي قالك زانم كما كردستان باشور وزارتا و سپور هيا سرو نيچيربان يا جي مسرول نکاری بیجی نابه کردستان سر فرمای خودین نم سپانسوری وا برای بهتر وقتی گو ام در کبن ساحه ای رقیب و اعلی کردستان و بنابه کردستان ام در کبن نکارم بکن بله لجبر چنا کن زویجی که بیجم جبر گوتین نطر ریاوایی جبر گوتین نه پارتی وایی و امنا بنجی اگر آلی کاری جبونی گو امنا پارتی وانا امنا آلی گری پارتی وانا برا آلی کاری که مره نکن امنا بنجی که اما جلی خوشی بفروشن و قلوب سر پیایلن و امنا بنا آلی گری یک پارتی کک رمضان از باور راکم تو کرد لوان گوتنیم که تو بجی لدجی وان بن خزیا همو کرد آلی کاری بکرانا هر کس تخوازه براستی لی امجی خوش بار لاوی وان مثلا نقاش که دریا که مجدارا ما بگوارا ما پرسه که دید بتخواست از وی بریویجی بپرسمشته توزانی تماشوان ما جبلی سوید لهر در دنیای هنه یک پرسه که ها بو جبلی سوید جی مرم تو کارا ببه اندام جیهان حمو کارن ببنه اندام و اندامتیا واجی خودی خدانه دال کرده چید به جبو اوجی زانه بنیاری باشه ورا امور سر كك على فكري شك برسوي كي تبدي هي يعني عند درباس مشارات يفتك عاد غازني فده ودبانكا فده استري حياه بني كك بريزا مزان قزل بحر راست يعني راست دبكو باشور لخاص باشور سركداتيا باشور راستي جيبو دالك جيبو عراقي جيبو كسكسو يعني بي او يعني بشرط مرج آلیکاریا دال کرد بلکه دال کرد نتیمه که آماتوره نتیمه که اصلا نظام چیه دولت که بکه سوید لیگا وانده بکتیه هیا آلسوانسکانه لیگا جی درجه دواده سپت اتانیده لیزه اف تنه وکه امر وهاتنا فكرين وچه بدوين داخل كبنا بيكو سرقتاتيا باشور بدلكي خوش برحق خوش بدانا نكو ورم ببناش بارتيامه ياجي بروباغندا بخابن امزانن ناكوكيه نوامتشيه امزانن چما افتشنا و براستی جی دوان روژاده دوان درفتانده جی خویا ناکه کو امی کاربن بسر وان خالاده حد قانب yani alacak amazın dedi. Azde mesela revebertiye yani ji azu cenabete hemkarın Jrova roja avakirna Barcelona haya iro Barcelona çava buya Barcelona reveberia ve çava sponsore ve çava binge haya ve çava tekli ve navleti çava dalkut kara çıkke elbet der hakiman de ji fikri min hay elbet hakiman peşniyare bir şey les farklı sıkır yani destek küçük ne diyor bu dalkut ne kadar destek var İro ev tişne betkata holi İro brez Ramazan kısıl وها بحق وبدنجكي ستنكار نكار بنا غازي حمو كرداب شما بلا كرداب
نشاندeka vê çi ye? Nişandeka vê lîstika tîmê ye. Dûr e rêvebertiya. em dî saetin ser lîstika tîmê tamam. Yani ev gotina min ji vê weke encam ku ez avekirina tîmê biçûk dibînim, karekî lewaz dibînim. Na. Helbet dewr de îşê qerasa hene. Helbet saziyek avakirina saziyê yani gelek müşküleyek het nehêsane yani çekidine evçirokeke dinê. Lê Tek Ali Fikri şık birastî wextê me jî hêdî tije dibe lê pirsê me jî birastî pir in hîn gelek pirsin em ji Birêz Remezan qizil bikin eger bi îzna te be em derbasî gotinê xwe tu dawî bêje divê mijarê de erê weke pêşniyar ez dixwazim malpereke Balkurt hebe serî heya binî bi Kurdî, bi İngilîzî, bi Erebî û bi Tirkî. Ev lazim e. Em bawerim bi Kurdî dest pê kiribûn piştre navbirdan çawa bû nizam me meyana jê pir. her tişt yani ez wê dixwazim. Ya di dawajî di Facebookê de Balkurt Sporter heye. Ez ne şaş bin 1,400,000 kes 400,000 1,400,000 kesî gotiye em diacibînin. Lê kifşekû ev rûpel ne di însiyatîfa rêveberiya ya jî quluba Dalkurtê ye. Yani Em ê bipirsin baş em ê wana werin em karin vana dema em hatin pirsa alîkiran de em karin bipirsin. Erê. Baş e. Birêz Remezan Qizil em aborî û sponsoran peyvîn em werin te behsa welatperêzî û wan tişta jî kir em werin ser mijara futbolîstan. Hûn futbolîstên xwe çawa peyda dikin? Gelo rêjeya futbolîstên Kurd heye li cem we yanî wek kotakî heye ku hûn bêjin bira ew qas kes lîstikvanên me Kurd bin yan jî hûn ji welatê din têkilê we bi lîstikvanên Kurda heye yanî di vê warî de tu karî hinkî agahî bidî. انها خبطه ما سر ليستقبانا بيغومان بريارما يا الربابريه هيا جو بيشيبانيه بدنا ليستقباني كرد و يكجيكي فكركي مني تايبت هيا جو هالجحر مدوري قشتيرا راهي نرى از بيجم هاني بلكي اونا نب بلكي صديصة ندجه خدايا لاجي كده بيجم برا او تش تايبت جبوني مبي غلطی جی که به از وی غلطی بکم او جی که چیه اد بجم وقت یکی کرد لیستگبان جمع به او یکی روس یا یکی سوئدی دعینی عسته دبن پیشیبان و یا کرد به ابیک دو yani her tim yekî Kurd li qadê bileyze yani. نا از بجم یکی کرد و یکی سوئد دعینی یکی کرد و یکی سوئدی دعینی قاده ده یا دعینی جهید دلیزن وقت الوقت هب بنسویاوا gerek peşi tercih ya kurdu be. Evet, Ali girin me Kurdun yani. Evet. Ab galet jî ke be em wê galetiyê bikin. Lê nego ê nezanî Kurd ji ê zaneyî Swêdî cihê wî bigibistêne. Em wê jî kê nakin. Yani ji ber armancê me hene û divê em karibin xwe cihê xwe de bihêlin ya jî kê bi pêş kevin bilindtir bibin em nikarin bes bi Kurda ya jî Kurdê nezan ام karibin wa armanca bicih bênin. Yek jê bazara futbolê ya dinyayê herî arzan Swêd e. Swêd. Evet. Merim nikare qiyas bike bi Premier Lig, La Liga, Bundesliga. Ya Türkiye, ya Türkiye. Ya Türkiye rast. Nüfusa Kurdayı li Swêd jî kê têrê nake got tîmê hemû kîj Kurda çêkê. Yani kêmin, gelek kêmin. Kurdê derba yek Kurdê go ez bêjim Lîga Tirka de dileyîzê perê go Tirk didin em nikarin bidin ji ber gelek zêde didin li Almanya jî wilo ye
لانجلترا جولو بلجيكا وهولندا وجولو يعني مثلا دورا ليستقباني كرد جيكي بس نجبوني كرديتي دخوزي بليزي يعني ابجيكي تشتكي قوات الشهدي ويما زانم اسكان مني مناكي جيكي بدم يعني وك شخص برجونديوي او جهوي كودرا وبرشع الدقري مثلا جلوبان كارير بستينا يعني عيني ولو مثلا از نموناك بيجم جلوبان حمد هيا از بخوا ويجي بابي ويجي كي ناس دكم بابي ويجي كي يكي جحلبتشا جو بريندار بويا غازيا وجلوبان حمد جي كي تشيكي دا جارد ليست مالمو دا قبطاني ويبو دورة شو انجلترا يا جالمانيا انا المانيا ودورة جالمانيا سقط بو هاتا السويد ام هنجي سوبر ليج دبو ما جي كي غوتي دا وهم حمر بيها يا غوتي دا ورا جمع همر بي تشقص برا داني دا ما زيدتر دايدا وام سوبر ليج دبون غوتنا بي حمر بي جبوني ميتشترا شو همر بليس نهتا جمع بيجا براستيج كي كردي جو باش بن لقريري خود قرهن ولبرجوندي خود قرهن اب هنكي مدخية اسطنجية جو زيدا كرد جمانين ليه ماجيكي يعني بلانكي ما هيا جو ام نهاد اباكرنا كنودنا براستيم دال كرد كنو افادكن ايجو سبورت ديريكتور وجو دبنوي دا جيكي سكاوت ديفيجن يعني ايجو ليستقبانا دميزن تواناسنا كي شارنا لولات مدينة جو دوا ميزكي بوارت كريستيانا كيك رمضان اكيبك وهي كل الاستقبانا تعقيب دكان للاستقبانا طيبتيجي باور بكا لاستقبانا كرد جيهان الساعي دبن كنترولا مدنا ما يجوا هيا للغوري درفتا وشنو خاطري تنكاري بابيني ابريارا كيما هيا ادبيجم يك درب يسويت وقتو تليستقبان كاني غيرك دنا يازده ليستقباني قد ليز دوي استيد دبيني ناخذ تجربه بيني نك بينا يازده هذا ويل تقلك مصرف شي بي وتنكاري بنوا مصرف هذا جيك الرامي لي سبورت ديريكتوري مو ايجو بيرا كاردكن يكر تشرشوا بلانا كيدا بريار خباتك باشا يعني اتخازم بيجم قد دبره كده ازو كك قلب دبره ده شغني يك دبره ازو كك علي فكري الشيخ وكهفت فكرن مثلا كريم قال لك اشكره بيجم قال لك جرى داول ما تكرن قلت ورا عمدي يعني الور كاربكا وك مسؤول مجيك شرطك دا بيشياوا مقوت جو ازيدين يعني وي دال كرد ماشينن بي ميجيكي ما ولو دال كرد شكريا مختار هبي نبي وي دال كرد بمشي جيرو بيدا حتى انا نولو ببراستي لي جيرو بيدا ولو يعني نقري داي الشخصا بيا قريداي بريخصنا خو بيا اجا مثلا مجي جوار قوت مقوت يك شرطي ما هيا جو وكم بدي ازي ايرو بيم آمده دسكاركم ليكي ترك عرب فارس استدنا ليزينا او شرجينا حتى قبول كرن مجي كارنا كرتيدا باش كيك علي فكري شك تو تشد بيجي يجبو الاستقبال كرد او ان دال كرد به استراتيجيه دال كرد يجبو الاستقبال كرد يعني دبيكو به مشاري ام وك دخلا جهه زلال يعني تيما بيش باس وتبدي يارشماتشي يعني جار ايرو اللي كافت بيز اتشتله ورده اتي شابت دستيوده امكاني وتشابه وقالب بيجين كيجا كردي وك رمضان جي قوت او تركي يعني او كردي وقبول بك يعني باش كبير عمل مثلا او جاميركو وتكليف يكرو وقبول نكر او كردي راست او جنوبي واهنه انا قالك وكوي هنا كاك علي ازبيا او كجزارم deniz naki cizarım bu gelek bir karyan bu evci dal kurtabilize de muhabbet ne bu cana ne yapın le yardım tuva burada ezbim işte gidine heye yani de bengehiyede bu tecrübe alt yaptı
Burada her astede çit be bilabı be divê ku zarokên Kurd bin. Yani Kurdê Rojhilat, Kurdê Rojava, Kurdê Bakur, Kurdê Başûr, Xartûneke, Kurdê ku li Swêdê ne, diasporayê ne, ya jî Kurdê ku li Ewropayê ne. Bela ku ev tîmeke Kurdaye û divê fabrîka wayî yarizana Kurd be. Evet. Burada Evet, başa. تكالي مدور ده هجه هيا داليه بنجه هيدا على اكاديمي وياجي زاروكا دبشن شش سالي حتى 14 و 14 حتى 19 ساله دبشن 14 حتى 19 دا اكاديميه بنا اكاديمي زلال بكم يقول تاني زلال بكم ام دور ده قالك شيارن وحاول ددن جو او داليه بنجه ده تشقاس كرد هبه ام جم حكم بكن وسرويجي كتخبط رمضان براسي tam pirsa min atî ev û min bipirsiyana tîmên astên jêr yanî wego me akademiyek nû ava kiriye vana çawa kar dikin zarok çawa karin xwe li vir qeyd bikin niha li ku ye yanî li bajarê Uppsala ye ev نهاتا مدور ده قالك جهاتنا وقالك بريكو بيك كاردكن بكي ماسي دور 15 راهنري معنا ايجول اكاديميه وزارو اكاديميسينا ودورا غروبا واي ايجو دحفتانا جيفين دكن نقاش دكن شكرنا ويتشبكن وسرواجيكي سبور ديريكتوري مايا ومدوري ماي قشتيا اجانها ايرو كتشكي رش قالكي هيجنج جيكي سويد جيكي قالك نابو دنگ دا بلكي تجي حسكر بي جارا بيشيا لسويد اكاديمي خيفي دال كردي يكچا يعني كتشك بريفا دبي لنعو تانيا قالك نفريدي مرفيدي جيكي الجم كاردكن ام صدي صد بروفيسيونالتي كاردكن جهيغو ام تيدنا جغيني ياريغها مزن جهكي دي دس مكتيا مقرتيا قالكي قلوبي ديغو دستي وادنين دستي مدايا او جيجبوني جينجايا جيجبوني زبستاني لو بصلايا زاروك چاوا کار مراجعات بکن فوت يارد بيجن او جاياي سنيه قد دنياي ده بس اي اياكس و يقلوبا دي هيا دور الجم دال كرديا دور دجيكي او درفت جمر شد بيجو الصباح حتى عباره جهيتيا تتدا كاري خو بريخست هم ماچه ناف خود بكي هم خو انترمان بكي و ماموستي ماجيكي مثلا زبيجم يك ايجو پروردا برومو فايكر دا اوروبا دا قلوبا هري مزنا اياغو دالي گنجادا تزويناستكي مسؤول واي پروردين هالجمايا يعني بسويدي بيجي هيلتي جماعه بقشتي الجمدال كرد الشغل تعيش ديناكي ايولوجيكي دور 20 نفر جماعه وكر راهينر او كاردكن ليه ايجو تي اكاديميه ما فقيدك ام 1000 يورو جيدغرن يعني كي حتى 700 يورو شدبي ليه جلي وشكالي وشنو هاتني و هناك قب شدبن حمو سرمنا دور دا ام شخوا حاول ددنجو زيدا كردا بنور ونزانم كك علي يجي حسكر ما قلنا 2 ساله دا بريارا ما هي جو ام 20 سير لاستقبالي دال كردي هر 26 اكاديميه بي ام سر ناكبن ودور ديار بي لي او ما بريار قرتيا ما ارمانج دا يفشياخو وجبوني ويجي ام كاردكن من برسيبو تاني زارو كارن چاوا مراجعاتي وربكن يعني بالريا انترنت يان ورن كلوبي تلفون بكن يان او بفكره باكاديمي مدوري ما اكاديميه رد كمنه تكليدا تمام باش امورن هنك جي سر برسن وا اكتوالو بتشيك برواكتيف شي تشتي ورجي مادام كي ما سروك داكت اني استيا خا از تخاطم كن برسوا وانا بدي براسي نحو جات الزيده بدي رمضان قزل سردانا انترمانن فوتبول دكك قالوا جار جارنا يعني جار دكم بس هنا جهه خبطه منا اظن جار يعني حتى ام لبورلنجي بون انترمان وماتش وجفات صدي صد استدابو
لي بيشتي قوم تشونا وبصلا معنا مجيك البورلنجيا هيج البورلنجيا صدو 6 كيلومتر يا هر انترمان شخو نحو جاي منه ونكاري منه جيكي لجاري از وقت شكله ما موازفين كي برسنت بروغاتيف تبكن تجبر قلت تشكاري جي متشك برسنت بلكي تماشيفان مراغ تكن لو ما مدو لي وقت فرصات هذه قد شنو داري باز جنابي فوتبوليست ارد بي قالوا تشما شاشليست تشما قولنا نافي تشما نظام تشك لا قط نا اركمنا نا مسؤولتي منا واز اخافتنا كي ولوجي بكم ويش قلوبي بردنا يعني الدورة نافبرد الدورة بري دورة ديان تناچي اودا كنج غواتنا يعني ند بيشتي دوريغو املقاسي هبجي دبنا واتشتان كارن باخفن اري ده باشا سباس براستي برسي ما برن لي از خوازم چه برسنتجي وا اكشتا بكرم از دمكي لاوكي بم براستي سر بحراس بيبم من جي كوري خورا يونيفورما يكي تاخما يكي بكريانا كنش فروش كرد براستي بیست کوم سوئد براستی چاو مگو سوئد دال کرد بیراوی گویا خود زیاد روزه کی از بچما سوئد او من ماچ دال کرد تماشا کردم پر رجا کرد کو از یونیفورما کی جویرا بشینم سوئد ل براستی امکان چه نبود از پر برخوا کردم گاکادر تا بحث کرد لامده هون خوازم پروژه کی چکن کو جهر در دنیای کاربن علاوه دال کرده بکرن ويا وقت از دخازم ببي از برسكي وهابكم قالوا زختن ولاتن دجمنن كردا دبي بواجوه 16 ساله سر وچه بوكن وتشكيل يعني یک دبجه استادیوم دال کرده چمانی نه حتی نه نبود جبر استادیوم سویت همو شارداریانه بلدیانه نه قلوبه لأنها قلوبك شخوا شارداريا وبصلا ياريجاه الصحة كي قال لك مودرن شيء كديه أميرو كيكرا مثلا أميرو بس أنا فاكر تمام برس ديت جولو برس تخص بدم نها سيستم ما دال كرده يا إيرو دیسه کارن هر جلی جه سیپارش بستنن یعنی بخوازن او سیستم د مال پرامدا سیستم هيا لیم خوازن نه ام وقت دال کرده کار بکن د وی بشی دا ام بدن شرکت که طیبه و به پیمانه که او شرکت کار بکه دال کرد په علاقه دار نه دی د عموم دنیا جهان سعیده و از باور دکم ام گلکی جی که سروی کاری هاتنا داویا کار د هفتیا پیش د هفتیا یا ج هفتیا پیشیا مدا ام پیمانه پورا چه بکن و بکبنا وی کاری بخنه جیانه دا از ور مثلا دی پرساتا بگومان د گلک برنامه دا پرس جمعات یکرن و مبرسف دایا بله استانگیا جمر چتکن از الامد داخفم دولت ترک استانگیا چیدکی و گلک چه کرنا یعنی تشتیگو بر بچاو از بیجم مثلا که علی فکری جی گوت او دالکر سپورتر هيا ند بن حاکمیت ریوبریه ده بله سری سالو بردا او مال فرد بن مسؤولتیا ریوبریه دالکر ده و ارگانیزاوی ده سری سالو بردا اجا او مال پر مثلا از ویگلکی ناستکم افسي بالجسيارة ياجي لابتوب جيرتي جوتن ترك فيروس دشينن خرادكن دمال بريما دا چنجارا بيرقي تركي حقا كرن بيرقا تركي چكاندن از دوبرا از چنجارا هاتما بدي از گرتم پرسادال کرده گلک بو اکتوال چما ودال کرد شکریا جبر چاب رنگن لیا هری بر بچاف 2016 هوایی بو سپانسوری ما 40,000 یورو جی که داما دلار 40,000 دلار داما کیجان شرکت هوایی یا تلفون یا چین ها هوایی تمام اره
اجا پشتی گو بنا سپانسوری ما اساسی بنا سپانسوری ما سرکا و تشتی مصرف دال کرده اوی بدن دوبرا دولت ترکوارا رونشت و گود گو سپانسورتیا دال کرده بکن از امی شوبه و بیرو و ای ترکی همو کی بگرن و اوجی که سپانسورتیا ما درکتن و سبب ویجی که گود دولت ترکی ناهله و امجی که ناخازن شوبه مال ترکی ورنگرتن اجا سپانسورتیا ما درکت جبرچه پلانه کی واجی هيا ای دولت ترکی که علی که لکادی هناك بحث کر بس تام نبکر دال کرد دکاره گلک حسانی بکه به قوپه اوروپا و شامپیونلر لیگی و سیستم سوید جی که گلک حسانی گوت بگهوی عستی و دولت ترک جی که زانه گو امی اینا ور و امی اینا استانبول یا جی که انقره به تاخمه کی ترکاره اینا همبری هف قوپه اوروپا دا بعاله کردستان برنگ و بری کردستان و بنابی کردی امی بینور از باور ناکم گو وی کاربن Ramazan. Madem takvim her İstanbul bağla Kürdistan'ı. Ama ve neyi duracak bu binin. yani صدی صد ام جبونی وی کار دکن اجا چقاسه مصر کبن سر ناکبن تشتکی دیا لی ام بری دو سالا گلک نزیک بوبون و استرشون دو ساما دا هم بری گلتا سرای هات وقتی گو ام سوپر لیگ دبون و استرشون جی که زورا گلتا سرای در و دورا د ماچه لیگا دا مسه صفر لهم بری استرشون قزنچ کر yani او ازاما هبو ما ماچ کوندا کربو دو خو پیدا نخوا امی بینه ویدی دو ساوستر شوندا اجا دولت ترک مقبول بکه چین آبه و مقبول نکه جی فیفا و حمو ترک تاخمه ترکاش فیفای آبه جی اجا بری گو امور نورد و پیشیا ما بگری باشه که رمضان ده بحثا وفای کرد ام نشترس به ده بحثا ولد پاریزیا دال کرده دکن آلی گرین وان دوی وارده فدراسیون سوید آ فوتبول یعنی جی UEFA قد جوار گوتیه که اونچما تشتی وارد کن یعنی قانون izin ده جبو وان تشتا یعنی تشتی وار زخت هاتنه سر و yani tene serma letedit yeki go haka bike duvi ali da riye devleta davale bike نتشتكي منطقية ونتشتكي قالك يقولوا تشيكي جيكي جرينجية بدن دولة ياجي فيفا بيجومان أم قلوبك أساس رسميته ده فرميته ده قلوبك السويدينا ني كردانا بس ناضي ما رنج ما وعلى ما و أي رقيبة ما دولة السويد سيستم السويد قانون السويد ويدر فاتي ددنا ما قوم كاربينن و ام جيكي خوشك بكارتينن و ام جغيني فوتبولوجيكي قالك كاري دين دكن يعني از بيجم داليه مدرسه دبه داليه خورتيغو كيماسي واهبن اي كردابن اي حبالي وابن جبر ولوجيكي ام قالك يتكبنا ميديا دا قالك شارداري كيف واج مرتي جبر تخورتكي جو ريا غلط تدبين سر ريا راس هم وك انسان کی تقزنج دکه و هم جی که تفیده ده وی شارداری جبر گلک خسارت جبونی یک خورتین رده هبه جبر ویجی که جو اموا کاری ولو گلکی دکن جبر گو نه فوتبال تنی ام دکن ام بهتر اختوال دبن از دوره تشته هری باش گو ام دکن ام هست نتوی ای کرد و کردستانی بخورت ای کردات دنشیان کرن اساس تشته ما هری مشهور و باش اوا و دوره جی که از بیجم یکیتیه خورتا هم شد کن یعنی ده تماشابانی ما ده جارنا وقتی گوهم ستوکهلم و در دوره ستوکهلم دلیستن 3000-5000 خورد دهاتن همو جهر چار بشه کردستانی بون و گوهر دی جوده جوده پارتی کردی بون لی همو که دبن آلا کردستان ناده کیب دکر چاپ که دخست پیشگیریا دال کرد دکر که پروبلمه واجی که چه ند بون ام ویتشتی گلکی ددنا پیش گلکیش خورد خنا درد و مرض و لسر کار دکن دو من اینترنت مزاد کردم وینه کدید مباز نشانی تیجی بدم کاتیه چه بیشی و روزک فوتبالیست نوآورن داد کرده
نا پێویست ناکێت فوتبۆلیستی ولۆ بێنێ داڵ کوردێ ئەگەر تو بە منطقێکی زانا بە ئۆرگانیزەکە ڕێک و پێک و زانستی تخابات بکێ و ئەوێ نەناس تکارێ وانە ئەوێ پۆتەنسیێلە وە هەیە و نای نەناسکردن و کورد بن تکارێ وا بخێ مەسی نەحوجێتم مەسیکی ji Spanya بێنێ لێ ئەمکارن مەسیە کوردال çêkin. Aynen Hüseyin. Başak Ali Fikriye Şık dvi warî de jî berîkî em derbasî pirsên temaşevanan bibin diye çi bibêjî ji bo rola Ramazan Qizil al ser tîbê û zextên welatên dijmin alîgirên dal Kurdê welatparêziya wan tu çi dibêjî ji bo van? Rastî jî ez vêga li ser pirtûka dal Kurd xebir ji bo wê pirtûkê min rica kirbû ji Ket Ramazan û jî çîroka jiyana xwe çîroka taybet bi kurtebarî ji min re gotibû dûra min ji vir tiştek derxist yanî bi bo karakterê dal Kurd من هر تشتانه برهد يعني هن خالي سوسيولوجيك هن خالي بسيكولوجيك خالي دياسبورا خالي من قالك تشتانه برهد السلام فيكم نقول نا سلوكي وفيتي من رامزران دي ريز رمضان زله وإيروجي سلوكي فيتي من بيسا أوه Vapê vaga êku mora xwe lê kiriye Prezident Ramazan Qizil loma divê ku hereketera lîstika dal Kurd ji wir bere. Yani ez bim giranî hebûnê û rêzdariya dal Kurdê hepî ji vê hewldana Rêz Ramazan Qizil pêşik wiha ye û wiha jî dimeşe. Lê beryavê yani piştî vê rastî mesela akademiya bingehî de divê Kurd berê xwe bidin Lamesya yani akademiya Barcelona û Messi ji wir derket û Xavi ji wir derket Iniesta ji wir derket Busquets ji wir derket ez karim navê sed lîstikvanê ku vêga bi nav û dengin û ligê Liga La Liga û Liga Êdinê ê hemû dinyayê dilîsên ji wê akademî ev tişt êdî ne sir e êdî ilm e êdî kiriyetî weke tecrübe weke ezmûn tecrüba Lamesya jî holê ye yani insan pênc kesê du kesê zana tişîne tê çar mihalî diline her tiştî diline ew mesela akademî pirgî û bivêne vê yani di nava bê 10 salî de yani piştî 10 sala divê ku yarizanên dal Kurd sedî pêncî Kurd bin û ji sedî pêncî Kurd bin hinga akademiya dal Kurd jî serkeftiye mesela em خودی درک کرده باشه دیویا مب هر تشتی به هیه باشه کک علی وقتی ما براستی جی درباس بو از مزدکم چند پرسن تماشاوانان هبن امواج ببرس بینن اگر پرس هبن براورن سر اکرانه یک گوتیه چما وندن زناقی نانین ندخوازم برسو بدم زنم اما جویم دست بکن راست يعني بشتي دنزناخي آمده هاتا أوروبا ودولتا ترقى دا خداني السر دنزناخي أمبيركتنا تيكلي بس قب خاقلوا آخفي يعني هات نجبوني ما هات جبوني تشتكي دي هاتب از باورتكم دنزناخي هناك تشافي وي لتشنا ديبون جغيني فوتبولي مقوتي جي توري بيدي هم وك فوتبوليست ورا وهم جي كي
نبس وك فوتبوليست وكو ام دالكرت يكي جو دولتات قد خسر ديني اللي خدي دركبن وت پیش با بدنا خویا کرن و دالکرت تبمینه جناحات قلت زب ما تشندي ماجي حرمت جبريا راوي راقرت اللي ما كرو نكر يعني ما خواست اللي او نهات ويك بناوي بيستو يكي عداري او سلوغان دال كرد جي لاستقبال نوان كه قالو دال كرد كارج بو سالا ورا كامبانيا كي بناوي هر كردك 20 اورو دس بك نها بريار كما ريبابري هيا مثلا وقت بريار ريبابري دغريد كبي ارشيف دجي ام دوي تشتي دجي قال لك بروفيسيونال كارتكن مثلا ايجو قبطاني دال كرديه غرك 21 ادار هجمراوي 21 به نقلا قديار بكري 21 ادار سرورين بيساندن او جل خبط والله مكشان بريز رمضان قزل 21 ادار نه ناوي فدراسيون قبول كيفيا يعني مرب نفسنا دور دا تبرس غريك نينن براستيجي مثلا ام قالك تشتا جغايني فوتبول دكن نابدال كردي دا يعني ام يكيتيا بتشوجي كيبي ام يكيتيا كرداش دكن اگر ون ريبابرياوي بشوبينن بتشقاس د فكرو شمنديا خدا همبري هبن سر بوليتيك همبري هبن لقل هب دال كردي دا كار دكن ياك دو مثلا تشوبو ياريكو الكردستاني ببن امجي تشالاكي كي وكا دال كردي تشيتكن يعني تشكر ياخد نخيا كرن دور دا هناك جارنا ام فدراسيون تينا هم بريهب للداويه دا ام خزنشتكن او شي ما وكا ما قبول دكن جبار زدانن نيتا ما خباتا ما مرافيا وباشبونا راست پرسکدن باورم تبیا برسواند بو یک نن لسوید دیجی دکارب بندان تا گوتو هرکس کارب بندان بله نهاجي كازوي بيجم يعني دوا 2 ساله بهورتي داش غني ايصال قال لك زحمتي ما تشي بوندالي اورغانيزي دا تكنيكي دا هر تشتي دا سيستم دا برغالي دا لي جسري ساله وبردا ام قال لك بروكو بيك تخبتن هيك ماسي ما هنا لي ام سروات خبتن جو تمام بكن اوجي كدالي تكنيكي دنا آلیه اندامتی آلیه فروتنا جلایا گوهه آلیه زمانه ده یا گم گلک زمانه بکار بینن غروبک مچکریا سرد خبتن و ده گلک دمک کنده جیکه گو او تشتی که ماسی و سراس بکن بطیبتی جیکه دیس از بیشم اف سیستما گونها بازارا گو ام دکن لها بهاتنا گو ام شرکت که ردکن ويقلك باري دال كردي سفكي خباطاوي د اورغانيزي دا هم وي خباطاوي حساني تركي وهم جيكي وي دال كرد قالك جي سود بقري فيدا بقري جا ام سرتش نولد شغلن يعني ام بيجن بكناسي جوز بيجم بهور بكشبوني وي علي وي نافي وي رنجي ام وكري ببريا دال كردي اندام دال كردي شابورو ام بشغلن تيرا مناكي باش پرتکدن ابو باورم پرتل کسین کو دروا سوید دکن چما بكردي مال پر بكردي جتنا او جوي ببي ام سرت شغلن اللي حتى انا يعني هابو قال لك يا اماتوربو ام هات خازن وينا قال لك بريكو بيك تشيكن طب يا وجينا حسان يا قلت بك دبت مربا جيرا بيدا بك دبي سيستم تشيكي خوش ام ناقازن جو هنا كي يقولوا اماتورتي ام ماشينن جبرجو بري باماتورتي بو قال لك كي ماسيتي ذهبوا مراكريا للسرت شغلن ويش ببيت فيشلا برسكدن هبو دغوچ مال استقبال لاوانچي يعني قال لك وكا راوز هاتنا وشو نجيكي تشتكي فوتبولا وعمريتا تي درجه كي تو كاريزي دبليزي استاغو تدليزي تيريناكي تشتكي خزايه جبوني هركزي يكي وكا بروا نوري الجمبو يكي وكا ربين سلق الجمبو يك شبيجم احمد اود جمبو يعني ابانا تشيكا يعني للسر برجونديه قلوبي وبرجونديه وي شخصي لبدكن يا لبناكن دوردا جمره تيري نذكر نهات شويه بن ليك بن مرد ليزي ليكا نليغا جو امتدنا ياجي كسر مره نشويه ور تيوي معناه جو بريارا مراسبو باش
باورم پرسن وکی دن پرتر شیروه باورم پر شیروه نه اگر پرستنه بن اما کک رمضان قزل براستی وای تام 2 ساعت در باس بو تگو 2 ساعت جی تیرا مناک لی باورم امجبو تماشاوان خوجی عاجز نکن و تسوز جی دامکو تی جارنوری ببی میوانه ما داویا سالتی ببی میوانه ما امی وان مجارا دیسا نقاش بکن بریا که ام بداوی بکن اگر گوتنه انتای داوی هفت بیجی جبو تماشاوان چاپل مدیا كاك مهدي قلت من داوي بيشي سباش ترى كم قد درفتك يقولوا دامه وب ماموستا علي فكريرا مكاريبو نقاش بكن في فكروا رماني خوبيشن بيقومان ام نما جبورن دحمو علي دا وكهب فكر ام دحمو علي دا وكهب بفكر نجيكي اوجي سخاتيكا يعني لوازبونك بهتر فدا حياقو ام جودا جودا بفكرن لبرنامج وصل دا بتاو وكاكا علي فكري شختر بشتار ببم جمرة جهي بختوارية سربلندية وبيقومان از دواملي صوز ددم جبوني كرداتي از قوتنا كي بيجم جبوني قوهنك استراتيجية وهشمندية دال كردواري ناسكرن از گر نکرد بم از نخوازم مرب بم باشه سپاس اره اجی که وینا جی که خواهم دناب دال کرده جی که بچینم یعنی بریگو از مرب بم از کرد یعنی اگر از نکرد بم نخوازم مرب بم از پیشی نمربم دوباره نکردم از پیشی کردم دوباره مربم از وی مرفتیا گو نکرد بم از نخوازم ایجا بانگا ما کردار هیا باور بکن آلی دال کرد بکن آری نکن امی بیکاری کن جبر هجایا جبر امریکه خود بینن جبر ام اندامتیا خوی کردی بون بلاش و ارزان نابینن از اندام بی ملتی ما چه ارکام هبه لگوری هشمندیام لگوری هزام درفتم از وهبالم نها اوجي كحق يعني هنا كي حقسزيه الهبالم ام شازده ام دري ببرينا يك سنه فرتدنا ويجي كي شازده يعني دبنا 19 نفر بهور بك حموج مبهتر كاردكن وحموج مبهتر زاننا حموج مبهتر جهاتنا لوك رسيم جي كي اقدر كبم اوجي حقسزي كلو هركس اجا دافازيامه كردارا ببا اندامش دال كردرا جبوني دال كرد بهزبي جبوني دال كرد يا وبي جبوني دال كرد ونوي فينانسا بكن باندام تيافا يعني اندامتيش سيتشتا اي دال كردي يك تدبي خود يوي ددو تدبي هزاوي سسي تدبي فينانسوري وي ونقلك 25 يورو صالي نقلك شما 10 مليون اندامي ما بن 10 مليون اندامي ما بنا مكاري ببنا برشلونه راسته امي هنگي مسيه كرد درخن راسته برز رمضان قزل براستی بریا دمکی تگوت کو ام دناب خود تن کردی و سویدی دپیون براستی جی ام جی دخوازن کو برنامه ور این کلتری هنری این وک فوتبال ام چتکن ام بکردی چکن جبلا کو ام بخوازن فوتبال بکردی بپیون و ام دبیجن کو فوتبال بکردی خوشه بکردی تماشا بکن بکردی گوداری بکن یعنی ام هول بدن کو جبلی سروک دال کرده وکی دن برپرسن دال کرده این کی کردی بکاربن ورن برنامه ما استودیومه هرتم فکریه جبوان ام واندکن میوان ام نقاش دکن بوان پرسکریکن دال کرده جوان ببیلسن ام هرتم آماده بنجبوی یعنی باورم علي فكري الشيخ كت اما واي هات باورم باشا ام سباست كم برز رمضان قزل از خوازم جي علي فكري الشيخ جي ببرسم قوتنين وي داوي بقرم بريك ام برنامه يخواب داوي كاك علي فرمو سكن يا كاك علي
والله باش باش ام كارم بداوي بكواكك علي شق دقا داوي غول خوار ام كارم هاجي باور دكن هاجي باور دكن غول خوار ام برنامج خو بداوي بكم ام قالك سباس كن جنابي ورا كيك رمضان قزل سپاس بۆ هاتنەوە سپاس خاص مهدی و دیسا جی سلاو رز دشتر و جی تماشاوان چارپل مدیاوا سپاس تماشاوان هێژە ئیرۆ مە سەرۆکێکی ئەفسانە وەک علی فکری شێخ گوتبوو مە کردبوو میوانی خۆی شەف ئەمێ درۆژن پێشتە دیسا بهەڤڕە بن حیا بەرنامەیەک دن ببینن دخێر و خەشیێدە ئێوار باش